Sve više fitness centara širom svijeta nudi vježbe za istezanje i ispravljanje tijela inverzijom, odnosno tako što se visi na glavačke. Taj novi trend se zove antigravitaciona joga, a jedan od takvih centara u Los Angelesu posjetila i novinarka Glasa Amerike Elizabeth Lee. Na prvi pogled izgleda kao neka akrobatska veština, a ne joga. Kada sam prvi put videla ljude da vise na glavci i to nazivaju jogom, pomislila sam da su ludi, a ispostavilo se da je visiti i ljuljati se veoma zabavno. Mari Bajs kaže da je antigravitaciona joga teška, ali korisna. Leđa mi nisu baš fleksibilne i ove vežbe mi prijaju. Instruktorka Heather Blair kaže da inverzija za vaše telo čini ono što ne možete postići običnom jogom. U stvari radite spinalnu dekompresiju. Gravitacionu silu koja vrši pritisak na kičmene pršljenove pretvarate u silu za istezanje. Znatno ublažavate pritisak na diskove i omogućavate im da se hrane i obnove. Obnovljeni diskovi postaju deblji i smanjuju trenje pri savijanju kičmenog stuba. Chris Meyerhans je pohađao tradicionalnu jogu i ovo mu je prvi čas antigravitacione joge. Želim da povećam fleksibilnost, džogiram i tetive su mi veoma zategnute. Od kako je pre godinu dana otvoren centar za antigravitacione vežbe vlada veliko interesovanje. Antigravitaciona joga je kombinacija pilatesa, malo joge, vežbe disanja i stezanja. Nije u pitanju samo joga. Nije važno u kakvoj ste formi, da li imate povrede ili koliko ste stari, svako može da vežba. Zbog toga je odziv toliko veliki. Prilagodio sam vežbe tako da i moja majka može da ih radi. Antigravitacionu jogu osmislio je za atletičare plesač, koreograf i gimnastičar Christopher Harrison. Uz određene modifikacije u Sjedinjenim Državama počeo je da je podučava pre 3 godine. Danas ima fitness centre u nekoliko zemalja, uključujući Kinu, Indoneziju, Rusiju i Brazil. Kombinacijom vežbi za istezanje i jačanje postižu se rezultati koje nema tradicionalna joga, a to je da se visi poput slepog miša. Čak i kardiovaskularne vežbe daju bolje rezultate od očekivanih. Nisam ni pretpostavljao da je to toliki posao. Christopher Harrison kaže da je filozofija klasične joge utkana u srž antigravitacione joge. I dalje se možete baviti jogom jer se njome postiže ravnoteža tela, duha i uma. Kao i kod tradicionalne joge, seanse se završava meditacijom.